Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Imiyaw ni ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay o pagtukaw kamo, kay wala kamo masayod kanus-a kini moabot. Sama kini sa usa ka agalon nga mopanaw sa layong dapit. Sa dili pa siya mugikan, hatagan niya buluhaton ang tagsa-tagsa ka mga sulugoon o pahimangnuan ang gwardya sa pultahan nga magbantay kanunay. Busa pagtukaw kamo, kay wala ninyo hibalui kanus-a ang agalon mo pauli, sa hapon ba, sa tungang gabi ba, o sa dili pa ang kaadlawon, o sa buntag na ba. Kung mukalit siya pag-abot, kinahanglan nga dili kamo niya hikaplagan nga nangatulog. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko usab sa tanan. Busa pagbantay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Taygon ikaw, O Kristo. Kining Adbyento or panahon sa Adbyento, mao ni ang atong panahon sa pagpangandam. Kay kana manggong pulong Advent, coming, ang yang meaning is coming, ang pag-abot. Ya, kinsa may moabot? Kinsa man? Ang Ginoo, si Jesus. Kaduha ni siya moabot sa atong kinabuhi. Ang iyang first coming isip manluluwas, o ang iyang second coming isip maghuhukom. Lingi ay mong tupad, ing naandam na kang hukman. Okay. Pangutan-a ba? Andam na? Matod pa niya diri, kamo akong mga sulugoon, niya gihatagan tamo og mga buluhaton, matag adlaw. Mubiya ko ninyo, niya mubalik ko. Niya ang akong pagbalik, matod pa diri sa Ebanghelyo, tingali, hapon, or gabii, tungang gabii, kadlawon, o buntag na. Wa lang siya'y saad unsang orasa. Pero ang iyang check-upon kung ang iyang mga sulugoon nagtuman ba sa ilang buluhaton. Ngay kaduhang lingi si mong tupad na nagtuman ka. Pangutan abay na nagtuman ka. Kay samtang nilakaw ang atong Ginoo, iyatang pasagdan nga kitay maghimog desisyon, musuod sa nangyawa, suguon sa taniya pagbuhat sa mga buhat nga sukwahi sa sugo os Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig buhat sa sugo sa yawa, ta sa kamot? Sure? Wag yun? Very good. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig yung tuman sa sugo sa Ginoo, ta sa kamot? Oh, ano man ang jutay raman gyapon? Unsam day gibuhat ninyo kadaghanan? Kay duha raman gyud kabuhat dinhi sa kalibutan, ug wa ta magbuhat sa sugo sa Ginoo, nagbuhat ta sa sugo sa demonyo. Sige, tong suwayan. Kung manglibak ka, kinsa man ang sugo. Kung magsigi kag panghatag og bugas ngadto sa imong mga kabos nga silingan, kinsa man ang sugo. Ay. Masuko ka sa imong bana or sa imong asawa, kinsa man ang sugo.
Magsigi ra jud kag higugma sa imong asawa o sa imong bana bisan pagdaghan kay siyag sala kinsa man ang sugo. Sa demonyo. Naraba ko'y nadunggan sa demonyo. Sa Ginoo na oy naunsa man ka. Magsigi kag pangasaba ang imong anak kinsa man ang sugo. Kinsa nang sugo? Magsigi kag alagad sa imong anak, di jud ka masuko, di ka magsigi yaw-yaw. Kinsa man ang sugo? Ginoo. Sige kag kiskis anang imong kilay, nya imong badlisan, kinsa man ang sugo? Sige kag sulob anang short nga mugbo kayo tungod lang kay nindot kay kaglawas, pakita anang imong pusod, kita anang imong mga dughan nga ugdo pasbay tamburaboy. Kinsa man ang sugo? Sige kag palit og slat, kinsa man ang sugo? Siya. Kamo no, mga demonyo yung kayo mo. Sa Ginoo na, Ginoo na. Sugo na sa Ginoo. Mga igsoon, sa unang pagbasa, gibutang diri nga nagbasol ang mga Hudiyo kay ilang naamguhan nga sa gubang nila ang tumang kasakit o kalisdanan tungod kay nagpagahi sila sa ilang mga ulo. Wa na sila mutuman sa sugo sa Ginoo. Mao nang niingon ang atong salmo, atong tubag sa salmo, unsa to? Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong naong ug maluwas kami. Niila ba nga ang Ginoo ra gyud makaluwas, ang pagsunod ra gyud sa pulong sa Ginoo ang makaluwas. Kining gubat karon sa kalibutan, ang atong mga leaders nga naggubat, wa na magstuman sa sugo sa Ginoo. So ang ilang gihatag kasakit, kadautan, kalaglagan sa mga butang ug sa katawhan. Kining pagsigig himo aning mga armas, labi na kining mga nuclear weapons, dili na ni sugo sa Ginoo. Mo nang kulba kaayo ang kalibutan karon, tensyonado kay hapit na mubuto ang mga nuclear bombs tungod sa mga garbo sa atong lain-laing mga powerful leaders. Ana. Kini karong kalaway kaulag nga miranag ni hari og maayo nga hapit tanang mga tao batan-on og tiguang nasuyop na niining kalaway lawasnon nga katagbawan, sexual nga mga katagbawan, sugo ni siyawa. Wa nay purity, wa nay virginity. Naa pagining unay og sexual activity, babay og babay, lalaki og lalaki. Naa pagining ilang gitawag og group sex. Nga magkuyog na sila dito, magpuli-puli sila, magtinabangay sila, usa ka babay tabangan kunog tagunom ka lalaki, usahay sad usa ka lalaki tabangan sa tagpila na kababay. Grabe ang kalibutan karon, mura nag mga mananap. Munang kusog na sad ang linog, kusog na ang kamatay, kusog na ning tanan nga mga kadautan sa kalibutan. Ang mga pamaliton, mahal, unya dali rang maguba. Sa una, barato, dugay kay maguba. Sakyanan karon, bisag mahalon, dangtag 5 kabuan, ayuhono na sad. Hasta inyong naong, mahal kay inyong ipangdapat ana, pero kada adlaw, kasigi mong ayo. Siging ayos naong. Tanawa ng nagsunod sa Ginoo, ang naong permanente. Wagi ayo. Di ba? Way ayo-ayo ba? Dili ayohon. Dili sige hag-repair. Dili sige hag-retouch. Pero kana mga mahalog now, so makasnacks lang na. Dagan na yung CR. Ulo, nus-nus na sana.
Mulakaw lang nagdani, nagabutan ng atos opisina, hala, ritats na sad. Kay mga naong nila, ginastuan na magkwarta, dili naman Ginoo ang nagbuot. No? Ngunay kadaot karon. Cancer, kidney failures, porti na yung daghana. Hilingya imong tupad. Yung natanaw na ko sa imong naong, murag na cancer. Gayang na. Nanaw kana mga cancer cells na nato kay gikan man na kasagaran sa mga chemicals nga atong gipangkaon og sa mga virus nga atong gihanggap nga polluted na kay atong hangin ug ang atong tubig. Nakitang tanan na anatay mga cancer cells kuwang na lang og jutay kanus amo atake. Swerte kag di ka atakehon pero kasagaran karon gipang atake na. Dili lang ang mga tiguang sa una, mga tiguang ra may makanser kay daghan na kayo siging accumulate karon. Oy, tag 20 anyos, tag 30 anyos, wa na gipang cancer na. Nagsige kasi tawagan ng kanang makapawagtang sa buhok. Chemo therapy. Kanang dialysis, oy, naamang gani tag 11 anyos na ay tag 15 anyos karon gipang dialysis na sa una. Tiguang ra man toy dialysis on kay ang kidney madaot na magkatiguang karon. Oy, mga teenagers labaw na ng mga tag 20 anyos, 30 anyos, 40, 50 perti ng dialysis. Tanawa na naghigda dias mga dialysis table kanang mga renal centers nato kasagaran mga batanon. Jutay ra kaayo ang mga tiwasonon. Ugnaong ba? Ugnaong. Kaya nga naman, hurot naman sa kamatay. Nga naman, tungod nas gipangkaon. Sugo din nas Ginoo. Dili. Unsa may sugo sa Ginoo, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Nawa, di ba? Di jud ka madiabetes kung imong ipaambit imong pagkaon sa tanan. Di gyud ka madiabetes ngano man mabahin-bahin man ang sugar. Di sad ka makolesterol ngano man jutay ra may makaon ibong tambok kay makaon man tos tanan ana. Pero kanang mga dao, kanang ikara gyud kaon-kaon sa mga laming pagkaon ug ang imong iro patay jud ka diya. Mao na, salamat kay ninyong namalit og slots ngano man. Bisan pag mga matay tas gubat, linog ug unsa man diha, tuan natay ngalan nga nasuwat sa langit. Muna diri sa ikaduhang pagbasa niingon si San Pablo, nalipay kaayo ko nga nagtan-aw ninyo nga nagtuman sa sugo sa Ginoo. Ug tungod niini nahimo mong dato sa mga butang og sa mga butang kalibutanon ug sa mga butang nga langitnon. Nindot kay na kana mga tao nga kusog kayong mo tuman sa sugos Ginoo, madato gid na. Tanawa atong parokya. Atong parokya ba? Sige magitagtuman din sugos Ginoo. Atong panindoton ang kutob sa makaya nato, nya manghatag kita ngadtos mga kabos, manghatag og bugas. Kita ra dinhi parokyaha manghatag og bugas nga tag labing minus 3,000 ngadtos 4,000 ka mga 5 kilo packed rice, labing minus kaupat sa usa ka tuig. No. Kita ra sa dinhi mo ayo og mga balay nga gubaon. Di ba? Hasta atong mga kapilya atong gipang-ayo. Ngano man, dato man ta. Nganong dato man? Kay sige man tagtuman sugos Ginoo nga pamalit mog slat, pamalit mog slat. Tanawa nang wa mamalit og slat, tanawa ang mga naong kusmuron, murag ikumot sa akta. Ngano man, ang ilang paminaw murag wa gid sila'y kwarta. Wa sila'y kwarta, kuwang. Pirming kuwang. Nya magsige na silang pangural sa ilang balay, hastang agianan sa ilang mga silingan, ilang koralon, pero kuwang pagid ang ilang yuta, makigburuka pagid na sila, makigkinihaay pagid na mismo sa ilang mga igsuon, makigkinihaay na sila kay kuwang
kuwang sa ato pa pobre pa kay sila. Pero kining sigig panghatag, pirmig yung sobra kay nga naman nanghatag gud sa ato pa ni awas. Sige, lingay mong tupad. Lingi awa. Yung napila na gyud napalit ni mong slot. Sige, ako mong taga-update ha. Ang atong mga slots sa atong sitio, kay mo man atong ipangayog balay, na natay halin nga 49,799 ka slots, na apay 14,201 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nga nasa ni siya 300 slot challenge, nga tag 30,000 kada challenge, kay mo ni atong average nga magastos kada balay, nga nakadawat na sa tag 21 ka 300 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Nakahimo na sa tag additional 4 ka balay. So atong tan-awon ang 4 ka balay nga atong nahimo. Ikawalo ni mao na siya. Nya mao na iyang after. Nya ikasiyam mao na siya before. Nya mao na ang after. Ika na po, mao na before. Nya mausan na siya ang after. Ika-11, mao na ang before. Mausan na siya ang after. Di ba? Atong pakpakan ang atong mga panday og ang tanan. So nanatay 11 kabalay nga nahuman, nya 140 ni kabalay atong ayohonon. Ambot, di ba kaabutas kamatayon ang atong mga panday, o na nila matrabaho ang tanan. Nya naa na say mga sobras na po akong nadawat nga naghangyo na sad nga ipaapil ilang balay nako. Ato na lang usang unahon ning 140 ug makaya nato o na pata mamalandong kung mo padayon pabata na apabatay kwarta. Pero mahurot ninyo palit kaning 14,201, okay na tingali. Makaya-kaya ang 140. Sa ato sang pagtukod sa kumbinto, kanang atong SBF DAG, medyo gamay patong halin, pero padayon na lang gini ninyo. Nanatay halin nga 1,765 ka slots, na apay 58,235 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Next week na lang tingali kumuhatag og update sa hitsuras atong kumbinto karon, pero sige gitag trabaho ato nang gitrabaho maayo ng atong kumbinto. Naa na ditoy dako nga imahin ni San Vicente Ferrer sa kinatasan nya. Naa pa ginay atong himuon nga elevator para sa mga butang atong elevator para sa mga PWD o sa mga galisod, no? Haron makaabot mo nga tos babaw, makatungtong mo dito sa katong image ni San Vicente Ferrer, nya mahug dayon mo. Adili ay sakay gyapon mo elevator padong sa ubos. Dako-dako ta nagmagasto. Nya ato sa nang butangan diha solar panels para di kayo magrabihan tas kuryente pohon, labi na ang magsunod nga mga kaparian dinhi. Di na kay Islam kuan ato sa nang butangan. Dako pa naggasto onon. So palit mo aning atong SBF DAG. Nya bahin sa danang ato dihang yuta nga tukuranan na tog Kulumbari na maligya man tanan, niabot na mag 170 ka slots ang atong gibaligya nga DSAP, tag 500,000 pesos per slot. Nya na 25% nga interest per annum kay investment man na. Ang atong halin niabot na sa 147 ka slots, nya naanalay 23 ka slots nga available. Kutob sad ni karong December 25 ang atong pagpamaligya niini. Nya out of 147 nga mga pledges, nanay 132 ka slots nga na-remit na, 15 slots na lang ang dili wala pa na-remit nato. So yampo sa ni nato nga ma-remit ni siya. Nya kamong na ay mga 500,000 diha nga wa gamita, ipalit usa na dinhi, ibilin usa na dinhi sa ato mga 1 year to 2 years kay ato nang gamiton sa atong dagkong proyekto
para sa kaayuhan sa atong simbahan. Kining akong gipanghisgutan, mao ni ang opportunity sa pagtuman sa sugo sa Ginoo nga nag-ingon, paghigugma ay kamo, ingon sa akong paghigugma kaninyo. Kinsa may atong higugmaon, ang labing ubos. Muna kining tanang projects nato dinhi para ni sa simbahan o para ni sa labing ubos. Nya kitang tanan mahimong dato, dili lang dato sa kwarta, dato ta sa relasyon, dato sad ta sa mga butang nga langitnon, sama anang paghigugmaay, pagkaluy-anay, kaluoy, gugma, kalinaw, kabalaan sa kinabuhi. Dili na gid ni mapalit og kwarta, wala ka nang hahanapin pa. Muna kamong nagsigi paglunang diha sa sala, nagtagbaw sa lawas, hunungan na kay hapit na moabot ang Ginoo. Ni ana ang mga timaan, gubat, kamatay, kagutom, linog, mga bagyo, mga kahibulungang mga butang, ni ana pasabot hapit na ta matapos. Kung dili man tingay matapos dayon ang kalibutan, kitang mga tao hapit na. Gani ang mga baboy namingaw na, kay sigihan nagpatay sa mga virus. Isunod ana ang nagsigi na sagkaon sa baboy sa maaning nagwaling. Oy, mga patyuno na ta, kanang tanan atong gipangkaon. So, patyuno na ta ana, kaning atong kalibutan karon, kanang gipanghanggap nato, patyuno na ta. Sige mo gasto kwarta, sige ta gasto kwarta para sa mga supplement, mga tambal, nya kana sang atong gipangkaong tambal o mga supplement, naasad na side effect mo, patay na sad nato. In short, hapit na. Mahadlok ba ta? Ayaw. Ay kahadlok. Sa may buhaton, pangandam, be watchful, pagbantay kanunay. Pasabot, kung mamatay man ta karong adlaw, situit nga buutan ka nga namatay. Kung mamatay man kasunod tuig, situit nga buutan ka nga namatay. Sige, last nga lingi si mong tupad. Kablita o dili mo lingi, kablita siya. Ingna siya, sugod karon magbinuotan na ta. Sige na. Ana, pag binuotan na, manindog na ta kato mga buotan.